Hadirin bami ketika hukum banten kendria ikidukan nyomer deng pon nagalang kibri kibashong dukan hakite jaka hakajin sendran lang kasing United Neutral Movement haka kharway dari unailar kiralek banyak kendu yau hedu Jukatnat Forest RS Gill Principal Chief Conservator of Forest and HOFF halor kanikajing jong kibri bashong dukan habakran cikilak pakai kubor nakaling Presiden kaseng UHM Pak Chari Rani ulong bakat kum kajing thu PCCF kate kajing be jongki kade namar baki dan jing thu banshna ya kapak nakaling kaseng kam dan kanu kajing persya kajing thu ke forest henry kajing kandu jongki kalong tang ban kerpa Jukatnat Forest ban ai da kawepat kajaka ya kilong kumi ban beteng ya kam kamai jakho jongki halor kajing keno abakini kilong kumi ki shong bean nakaling kaseng ka ong lada ka forest ka ai shong shipor kamdei kajing shong bean upi CCF ulo ong ba umla ban le halor kanika kamenta namar kindang ya shong perkhat shwa ka soka rangkat Jukatnat Forest aku beli kong do press media ke belai don ka kamani ni ka por ya ba wan nak benta karai dam kajing ka bakini kilong kumi ya kendo ante po numer te kajing wan shem jengi yu PCCF angni agil kalong ba simentang na menta kajing sya penbor kajing sya be jong gini gi long kumi kli gi babu kan ang te po numer ta jaka ka bahap po jong ka forest wag ni atip sya ya kata adon kajing keren baka day nadu kapor jong covid kapor barang covid ila ay jaka temporary panbu ya ketika yo untuk kat bakayo kong parliament play itu tin ray hadian kini ki long kami beli gila bu itu dukan nang tu mar menshwa ki shong dukan chwe je jumlah mansir shu i dukan bewai dukan yuki te gila pelat no i dukan gila khan bet hakajing long bit ki jongki khan be bala yo pan bu untuk gila kemen te da kata ka jumbu ka jongki menta kesan sendat kawan nakalian forest department diwan banang baki di ban wengno bakin pemprano itu dukan bakin be no snon ni kini te kini te kila shamjinge ki ong kila pertip shangi ki ong ba bele yu inga kendo ingi ki ong ba ngila shamjinjar shanungin le ayeng ngi kayeng asam ni besar ni balan ni jimbalai jumi te hadin kata sam dapat sam hidup ni lawan yang kendo no yu PCCF yu ba gel hangi te bat kajing keren ni golong ba idawa be kadung gato ka memorandum berkelai mentah ka berkhas ke labu ba idawa naka department jong forest bala da kadun kanu kata ka jing temu achna ya kata ka eco park kadun ka jing yo jing tip dingi mentah asmi nau PCCF HOFF no bagi layo jing tip mentah asmi bon chna ya kata ka eco park nilong to ngim chim don ga jing khang ngane ga jing mo nakalian kaseng ngene nakalian kinong shong ngene nakalian jong kini kinong di vendors jong no ndai ka jing dawa ke jongi na po forest at kumjuru na sarkar kalong ba lada ya kiwi ni ajing mot kumanchu ajing mot ya ka mahadif kola laban ai da ka list hadu nadu kasnem gumbala batai khandai spa apulai la batai nang te ke ni mentang ngip simpan banong ai to ka jakai kini ni pan ya tu ka de tang ba ngin ai dukan ni kini hakmat jong katu kepak kata ka de jing dawa ka jongi bat la percaya ru shangi ba nakaliang ka PC nakaliang ka forest department kamdon bor halor kata ndai namar ba ka ong bakan hap IT kasong ha sarkar bakan IT show shaka forest department ne shaka tourist department ne shiki ani ada third party de kata ru nin kajing dawa jengi ngin yai pen tulun bat inyai budin ya kani balada kat muka assurance ke bulai di bagil badayu PCCF ni ba unsanangai pentip ini dalapoi ta ko order ba lanu manu kita ki ban sasimti ban construct ya kata ka eco park de hak ta kapor ngin sadon lang ka jingalang ka jongi bat kita bangini syong mane penbet bangini ai ba in ajing mot ba kisnai ta gidukan nakman kawai ga jingbo jikli ga jongi golong ba tourist department man ba ka ai man ba ka snai kinu ban promote de tourist da ba promote iki khna iki local iki youth jongi ban sing lagi kam ki jam ban ai ki dukan ban snai ki dukan pek ni ai nuk sa kum kamoyong rim mang the nakaliang ka tourist department kala upgrade ya to ka jaka as tourist spot dai ka ailat lu kawan ra ai tigi
ya kita ki shop mo kita ki baong nak ki dukan ki ban bu na mentagi locals ki ban yok ban shong dukan tu ti kumju la dangi pai kmat sport kita sora mo kodok kalong kejui ti hang tei ru abaka la kadang forest ka temu ban bu ya kai ko pa andai ka wei ni kita sport ban shong mo ka kita res kinwan ki di ban yok kini ki local vendors ki bala don lupa na dumenta bakin don hak tu ka jaka ba bakin yok ki dukan hadu ngalak keren syai du ba lara kapoi kata kapoi ngi ibu jingkli ya ka forest department ba katai ke mahadef sekolah hang tei kaladon menta ki ong bagi asia kar ka caka kat kum ka news ke bangi hadin ba ka jinglik pek ngi la jam palat kila seki yeng kisem la thawang tu tingi dawaru na ka forest department ba ka deban demolish itu ki yeng ki bam don syu hata kabenta jo kata siekar bala aya katuka madef kola kaba khadu ru kalong ba wat ya ngida buru ka kejingdawa na ka forest department lada hakata kapor ban chna ya ikupa ngila i clearly ngila i syai yang teh po nyomer kidon gitu ki pipe jong ka PHE ki ba bu ang tu ngila keren syai makasngi ka ba piong ba pinweng ya kini ki bab chnano la ai ta ko dar ban chnano ban weng no ya ban bakin weng no ikan yang gini ikwa ba to kasni hi ta very same day bagi ki pipe ng PHE de ban weng no mar dor nang tu ban kerja ka shawai kam dei ban syong tam de ki mar yang sarkar kira ban bu kat bomon kat bakini ki pipe ba ki jongi ki balong ki ba im step ba ki ba kamai step bam damit kin jenjar ti sakawai ru mila bu ru ka jindawa na kadika forest department bakin instruct DFO ba kat mung kajing ai kajing tip ke bangi layo ni kini kilong kami baki ok ba kalai fu trik jong mentau benai ke ba kasngi ba khaddu bakin bu andai ngilok ngi na kaliang kaseng ni percajur kat ngi ong ba kat ba ompak mi ke order hi ban sna ya kapak kat tahi empat la ban wengi kini yo ban syong hang tu hadun dalami ke order bandala sna ya kata kapak hadin kata kin sala ban ong ban weng lani kini rukin yalong ba cooperate ban weng wang bangin bu spore kata tai dei liang ya kalian kejongi bangila debu ya ka jingtho ka forest department fi kani halor kata kalong kumni ngim dadon kam mele ya kendu yu minister namar ka ya ka forest bat hidudu CM chief minister ngim dadon kam ya menta bangin bu ya kata bangin le ya kendu yu CM namangila kwan ya kendu yu lakren syai wombo un saya keren inap saya kata ka jinga keren kan poi kumno te inap hadu ba kata ka order kan poi balada kata ka order kan poi tinggi sepe ya kata ka poi tin re ya kai ka bangila ikran syai mata lada clearly mention mau bakin sa aibet ya kata kidukan na muka gini kemun na kaliang department ka adu menta ila ai ka assurance singi ba kinumpat pa weng tapat yo ya ka order jingong ka jonga kamdei ka babean balada ka forest department hi kala ais mo bah temporary makara keren syai mane temporary kamdei ke babean ka bakaddu kan naya keren ka jingsyong bean ada keren ya ka jingsyong bean nganong ya ka forest department namar ka RTI ngilapan kre ki babun ki jaka ki ba ngidang wat jingtip balada ngilap kita kinu kita ki babean kemut lada ki keren ya kata tak kini kiri kiduk kisuk kiba kup siang kamai mesti bam damit kilong kiba bean mo kemut lada don pada kiwe kiar kiba take kiba construct ki building kiba lada tip syai kiba ngilang wat ngin sanang wat dak RTI mengilap pada pun krek RTI malah ngilap kemut kita kimlong kiba bean kata jikelingin bu malah ngilap pada kita ki kiba bun bah ti kuma ong no kuma ai jumut biang sai sin ati kuma hadif kola ang tei kapala-palat kejingbu gitu snai gitu kalau along lupa kebabean ya kumi gitu ngiong balong bean kini li kile yu kisna ki temporary shed kembali ba ong ka construct di building di construct tang di temporary shed bang temporary shed ita bada su sna di kisit da terpal di balaban weng anytime di henry kataru limba ka jing ai da ka forest department ni dimenta lada kamon maka kanong lada kamon maka kanong be te kamot kami ham kata kay ka ba ngi kwa menta pa de long bangi ong me ya ka forest department hoy lada ka ron gajik mu masna ita kay kupang ngimdon jikhang ngimdon jingwit nakanya pasay pa nakaliang jigini long kami ngimdon jingwit ngikmen pala ka tourism kan kiu
Katolis tepat nak kalian katolis mungkin. Jadi bat ni jingot ke jing dawa ke jengi kalau met snai ki dukan khmat jong tu bagi nyo shong gini ki long kemi bukti step by step bab demi dei tangi tai Baban ong singtin ya kata tadi kami clear message syaka sarkar bertunjuk syaka first department halor iwi jik kintin ni bala kami dau PCCF ba ading ba iba wanyang badai wi ni ki dia ko bayak tu ke jaka apa mahadif kola la on religious purpose mah kata penting bagi lara pemi on religious purpose. Tekoi jing dawana kaseng jongi nang ismak. Mangin saya kendu kenun nyam balang repair balang kestan dini. Ngin sale ya kendu angin syong no bati bani keren. Ba lada ka first department kalaban ai ya koi kenun nyam. Kabana bar macam no kalaban dei bagan nyam ayu ndai mentangi dawana first department di baka di ban ailang selensar kajaka ya ki balang repair di badan hane apa rikasi janji jengi namar kum mengitip baka setiap ke jengi majority 40% nak sispa ni de ki balang kestan repair ke takadaong ong ba wat ya ka nyam khasiru na ngakentup lang hangta ba ke forest ka di ban ajaka nang ni sikma lara kiwan kerpat ani kiwan ut jaka forest bahkan pak bagian pan jaka bang ai bakin bu iki penyanyi ki yang mani ki jong ki lene begitu penyanyi kita ki jaka penyanyi jong tu balong nak kanyam khasi badan lagi jong kita ki jaka penyanyi lagi kita laka kanyam gurukam jong ka penyanyi structure jiki yang tu tunjuk ru ya ki balang testan beker kata kadai ko wei ba ngindawa nang ni sikmat na kadai forest department namar ba kaba ki keren syai kala de keren syai on religious purpose ya lada kalau kata kerukam ngingin nang ngin sakali ya keren berarti kunun balang kani kalau nggak message syaka sarkaru bertunjuk ru syaka forest department kita boleh pun ni wan hang na ngi kinong syang dukan hang tai ko nyomer uding pun amar bangi hagine ki kandet banai menta la shu ki forest ki la shu wan be ki la shu wan bu por yang ngi sa sitayeu sa atayeu yang hadu lai puai tarik uno wakos ndai shu ban syang hang tai sama ada kacing yok lap dia kendu bad iba arani ini iba arani ong badan ha kaseng halang te long ni kerpat kan ye iba in yarap lem yang ni ban penya keren lem nak betah jong ni ba su ong nak ni bala belah hang te bala syong te te menta lak jadi laisnam sausnam menta pat kensan su mi nang te te long ni msno dan lat syu kan pi ban dei chana lai belah chana rum dan lat syu ka dau kan kalau ni ketat ya ibu ini jarak kenyang ima. Mentah di lut syarat lut berat. Long baki ong live puai tadi kuno okas kayak man wen. Mentah pila ya biang beli lebih hadu dami terlebar. Tip syukan dari ba ilayah keren iba tada kasarkar kasngap tolong hadukan napoi hi kata kapor bakin sina ya kata ka bagi temu kayak no. Minta kayak ông cũng nở cả một kata petalong caj bangi laya don beriba laya keren kita beribaแต่iba hi la tip nang jong ni kan banyarapan ya la istamo nakaliang ngajongi mo kuma chipen syai halo kajing keren jongi long kumi balong kumi ngarep keren syai berada kim ai jaka hata kapuar kidan dikiwei pada kilat kinti bangi ni ya long nginum pat yathu mentaki kita kilat kinti ye namar ba kum giseng balang hi kum ke pressure group hi abang yeng namenta kadau ba jam jaj menriu ba unjuk ru khamtam namenta duk suk kup siang sam siang ini ye yang nengkap bakini ki long kumi ki jongi badan hangi bapli ki ba kamai mestek bam demit ba ada kapoi ta kapor lada kakalaktin ong lok sarkar kakalaktin mo kale lendat ya kai ke ba ngilak da keren mentar ski tinggi sepet ha tak apa dak igelti ke bangi saya kata kadika nongrem ke bangi lang